Karbi Anglong District Administration pen patir piponsi Karbi lameda mayatum cherap chetodunsi langkung habe sarsing teron Memorial Hololong Bhasa Gourav Utsav talon pon. Phaikuni ni phaike thomarni diphu sarsing teron langkung habe auditorium Hololong Bhasa Gourav Utsav mesen pen talon pon. Mailong Karbi Anglong Autonomous Council Bili Mohan Khaglari MAC Tilotama Hasnu DC Nerola Phangchupi KCS Maipu Chandra Singh Ko KLE Maipu Kamsing Hansi Padmashri Dhaneswar Ingti Penchenglong Ongdung Keting Atun Chatong Mailong Banging Koi Loke Tokabang Pukang Piesu Maphan Kachu Padukon Solangdo Chabang Aparta Tobang Borsinglong Parapanta Nong E Pajurpon Karbi Anglong Penchenglong Te Asamadang Anta Near Bangkok Bhasa Gourav Utsav. This is a kind of festival for the people of Assam and especially for the people of Karbi Anglong. Athema ladake pinike bhakha kulutang ke ilike ladake Assamese Assamia det kalilo ba Bengali det kalilo Boro det kalilo Tiwa det kalilo kadok kabe ilike Karbi Anglong ke ana jati Karbi Penchenglong la pembelek belek janajati gosti ke do ana tum tantapili lake ilitum mane isi festival la song aninga rong chipiarni athema isi a language isi a language lamjong se ilitum jong se dobudi amde ankele dunji pulutang te ilitum cepaduk nangji ka kom ne istame surihini an ilitum tok nangji lun pustame tomo pustame ilitumba poetry pustame tok nangji tok an la si cepaduk pen an se ilitum anang de ledunji la se Assamese a bhakhata Assamese language la tumi la ana lang itum pen prang ke tok ke langatum cepaduk pen lam kurusar po lamet itum cepa duga joine sipinya Assamese language phanta security bilo. News report Karbi Anglong Live.